Mesdames, yo eme sa ou baz. Yo eme lo a pose yo bel ti kesyon pou fè ou pale pou ou pa senti yo raz le ap pala avò. Sa le dapil ou baz. Pou fè yon semen ap ekra ou fòm epi senti le raz le ap ekra avò. Ben mpot solusyon pou ou lover boy. Mpote 5 bel kesyon pou pose ou fi wap pose. Wap evite fè senti le raz le ap ekra avò. Avan m kontinye, like video a kounya. Map Tony. Epi sou fèk tobe sou video sa. Bienvenue nan kominote lover boy la. Chaîne sa dédié seulement ak vidéo qui gen rapport ak séduction, relation femme ak garçon. Si vous intéressé ak vidéo sa yo, abonnez pour pas rater rien sur nouveau vidéo m'bral pote yo. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. I know I make mistakes, don't mean to come off hardy. I'm just an imperfect person in this imperfect world. But I'm learning my way under. This means that I'm